semejanza. Il dit, à nous faire monde ressembler ensemble avec nous, image nous. Pues aquí vemos que esas personas Et bien, nous avons là, monde ça yo, que formaban la primera familia qui était formé première famille, era muy importante para Dios, c'était très important pour bon Dieu. que Dios los creó Et directamente, bon Dieu créé directement. que Dios usó sus manos Bon Dieu utilisait main para crear al pour hombre. créer monde. Amén. Dios no usó otro medio. Bon Dieu pas utilisé aucun autre moyen. Alabanza al Señor. Como dije, en las otras partes de la creación Dios usó la palabra, Tant que moi dit, l'autre partie créative, bon Dieu utilisé l'autre parole, que era un otro medio. qui était un autre moyen. Pero al crear el ser humano, Mais pendant que tu as créé l'homme, dijo, hagamos al hombre, il dit, en nous fait monde, hagamos al ser humano. en nous fait l'homme. Con sus propias manos, À propre main, yo, Dios hizo al ser humano. bon Dieu créé l'homme. El ser humano es muy valioso para Dios. L'homme qui a un pile valeur pour bon Dieu. Amén. El ser humano L'homme, es algo especial para Dios. c'est pas spécial pour bon Dieu. Y por eso también usted ve C'est peut-être ça tout ouais. que Dios vino con un plan de salvación para el ser humano. Bon Dieu vient avec un plan de salut pour l'homme. Amén, hermanos. Vamos a ver algunas ponencias Nous allons regarder quelques, y hablar tocante de ellas. nous allons regarder là quelques pensées qui parlaient de ça. Algunas ponencias, alguna idea, Quelques idées, pensamiento, manera de pensar. quelques idées, gens qui ont pensé. El propósito primordial de Dios cuando creó a Eva Premier en Bible bon Dieu, lequel te créé Ève, era para dar a Adam una compañera. c'était pour te bailler Adam un compagnon. ¿Usted está de acuerdo? Ou d'accord? ¿O alguien tiene otro pensamiento tocante eso? Ou bien est-ce qu'il y a un monde qui ont l'autre pensée au sujet de ça? El propósito primordial Premier Bible bon Dieu, cuando Dios creó a Eva lequel bon Dieu te créé Ève, era para ser una compañera de Adán. ¿O no? c'était pour te faire compagnon Adam. ¿Todos están de acuerdo? Tout le monde d'accord? Las hermanas también. Est-ce que c'est à eux tout? Usted lee cuando Dios creó el hombre y Dios dijo todo era perfecto Si vous lisez ça, à cause que bon Dieu te créé toute bagaille était parfait, y la mujer no estaba. mais femme n'a pas là. Amén. Entonces Dios, estamos de acuerdo con este, tal vez las feministas no están de acuerdo con esto, pero nosotros la iglesia Et nous-mêmes comme l'église, estamos de acuerdo nous d'accord que Dios creó a Eva que bon Dieu créé Ève para ser compañera de Adán. pour te capable venir compagnon Adam. Okay, si todos están de acuerdo, vamos al siguiente. Si tout le monde d'accord, nous parlons dans le suivant. La intención de Dios, Intention bon Dieu, que Dios quería que bon Dieu te voulait que los cónyuges, pour jouk là, los esposos, couple là, amén, tengan una relación de igualdad entre ellos. pour monsieur être capable de une relation égale entre eux-mêmes. ¿Cuadra esto? Est-ce que ça d'accord? ¿Es el esposo y la esposa son iguales? Monsieur avec madame nan, yo mais égal? No. Non. Después vamos a la motivación. Quiero escuchar solamente los no y los sí. Moi je veux entendre seulement oui, non. Après nous aller dans ¿Quién más dice que el hombre y la mujer, los esposos, qui est-ce qui dit monsieur avec madame nan, no son iguales? yo pas égal? ¿Abrir? ¿Es mujer, es esposo y esposa, nanta igual? Question c'est monsieur avec madame nan, yo égal? No se explica eso ainda. Solamente sí que no anan. Este dice que nan, la intención de Dios estaba que casaran puerta tienen una relación de igualdad entre nan. La intención de Dios era que los esposos, Intention bon Dieu c'était pour monsieur para que los esposos tengan una relación de igualdad entre ellos. pour monsieur yo te une relation égale ensemble entre eux-mêmes. Hermana, aquí, ¿quién dice que sí Qui est-ce qui dit oui? y quién dice que no? Qui est-ce qui dit non? Ok. Uno que dice que no, Il y a un monde qui dit non, para explicar. ¿Quién? qu'on y a pour expliquer. Hermana Zoraida.
La hermana Zoraida explica para los que están escuchando, porque ahora hay un silencio en el Facebook, C'est Soraïda dit pour que el hombre y la mujer físicamente son diferentes. femme avec garçon physiquement yo différent. No solamente físicamente, emocionalmente diferentes. Émotionnellement tout. Pero la ponencia es, Mais pensez au tout c'est la intención de Dios intention bon Dieu. era para que los esposos, C'était pour messieurs para que entre los esposos había una relación de igualdad. entre messieurs pour avoir une relation égale. Eso es la ponencia. C'est ça qu'il pensait. No que el hombre C'est físicamente pas que un garçon o physiquement emocionalmente es igual. Eso no es la ponencia. ou bien émotionnel, ça c'est La pas. ponencia es Pensez à c'est la relación en el matrimonio. relation dans foyer. Hermana Gilles estaba allí luchando para decir algo. Hermana C'est Gilles. dire ça veut dire un bagage. Amén. Esta es mujer casada con hombre, un solo. Il dit les Hermana, femmes et les garçons yo c'est un seul. hermana Reina. Hermano Raúl. Dice allí que el hombre, la mujer tiene que someterse, el hombre es la cabeza de la casa. Amén. El hermano dice que son iguales, Frère dit son, yo égal. son una sola carne. C'est un seul chair. La mujer fue llamada varona, Et dame n'a relé ça veut dire aide. pues no hay diferencia. Hermano, Et bien il y a une différence. ¿tu ves la sola, hermano? Ah. Sí, eso sabemos, pero aquí dice la relación entre en el matrimonio, relacionarse, en relación al matrimonio. Relation qui gagne dans foyer. Dios los creó para ellos ser igual. Bon Dieu créé yo pour égal. ¿Qué más? Qui est encore? Frère Joël. Mi toca octavo, estudio tan largo, Étude la langue. ando cada vez, se não contestar, é ponência, mi toca octavo. É ponência tá reaccionar over the epsaki, é relação de matrimônio entre homem e mulher. Pensez à ces relations entre garçons avec femmes dans le mariage là. É relação é não tá igual, Est-ce que relation ça li égal? não tá igual. Amém? Tem mais gente que quer dizer algo? Gen moun encore qui veut dire un bagage? Hermana Mayra, no Berta, Mayra. Pero no llegamos ahí, en la ponencia solamente la relación. Sí, yo creo que la relación que Dios estipuló el matrimonio es igual. Je crois que la relation que bon Dieu mette dans le foyer li égal. Amén.
Y después vamos a ver las tareas. Après, nous prenons le devoir. Por ejemplo, en mi trabajo, Par exemple, dans le travail, moi, yo no soy más que mis colegas trabajadores. moi pas plus que collègues travailleurs. Yo no soy más que el que trabaja en la taquilla. Moi pas plus que monde qui travaille dans la cuisine. Somos iguales, Nous c'est même bagaille. pero tenemos responsabilidades Mais nous diferentes, avons une responsabilité différente, tenemos tareas nous avons des diferentes. devoirs différents. Amén. Hable. Eso lo vamos a ver después. Nous allons voir ça après. Eso es una disciplina en un estado de caído. Ça c'est une discipline en état tombé. Amén. Pero cuando Cristo Jesús vino, estoy yendo mucho delante. Cuando Cristo Jesús vino, Le Jésus venu, dijo: no hay diferencia il dit pas de différence entre hombre y mujer, entre garçon avec ni femme, griego ni judío, ni grec, ni esclavo ni libre. ni esclave, ni libre. Amén, hermanos. Tenemos tareas diferentes. Vamos a ver más Il y a des adelante. devoirs différents. Otra ponencia. L'autre pensée, Amén. Ya no son dos, il n'y a pas deux encore, pero uno. mais qu'on y a aussi une. Para alcanzar eso, Pour joindre ça, es necesario que el esposo como la esposa il est nécessaire, comme madame, là, renuncie algo de su identidad. pour yo renoncer à un bagage de l'identité. La Biblia dice, La Bible dit, cuando se casan, les yo mariés, ya no son il dos, n'y a pas deux encore. son una. Yo c'est un seul. Para ser uno, Pour yo venir un seul, cada uno de ellos tiene que perder un pedazo, se puede decir así en español, chaque une a besoin de perdre, si on va dire comme ça, un petit morceau de su identidad. dans l'identité. ¿Estás de acuerdo o no estás de Ou acuerdo? d'accord ou bien pas d'accord? ¿Cuándo están de acuerdo? Combien d'accord? ¿Cuándo no están de acuerdo? Combien de monde qui pas d'accord? Todos están de acuerdo. Tout le monde d'accord. Amén. Si no, no te puedes casar. Sinon, on va pas capable de marier. Si usted dice: así soy yo, así nací, mi padre, mi abuelo y tatarabuelo eran así, Si vous dites c'est comme ça, me fait, c'est comme ça, mieux, c'est comme ça, grand-papa me dit, no te eh cases. bien, pas marié. Hay de la mujer o el hombre que casa con alguien así. C'est soit madame là, ou bien monsieur. Ambos, ¿cómo? Amén. Ambos van a entregar Tous les deux pour le remettre, parte de su identidad, ils ont parti dans l'identité, parte de su privacidad. ils ont parti dans la privacité. Amén, hermanos. A veces hay jóvenes que quieren casarse temprano, no saben qué están buscando. Il y a parfois des jeunes qui veulent marier bonheur, pas contre qui savent chercher. Amén. Cuando estás libre, Les qui sont libres, puedes hacer lo que quieras con tal en el Señor. vous Amén. pouvez faire ça, vous voulez, depuis c'est dans le Seigneur. Puedes viajar, Vous pouvez bien voyager, decidir qué comes y no vous comes. pouvez décider soit manger ou bien pas manger, Cuando te levantes o no te levantes. c'est soit le lever ou pas lever. Pero cuando estás casado, Mais les mariés, ya no más. c'est pas, ça passe encore. No puedes decirle a la esposa: ya sabe, yo viví 30 años solo y nunca vi. Vous pas capable de dire, ah, monsieur, vous te connaissez depuis 30 ans pour compte moi. Ambos tienen que entregar parte de su identidad. Tous les deux besoin de remettre une partie dans l'identité. Amén. Y a veces es difícil Il y a des fois difficile, cuando las parejas son diferentes. les qui am couple ça est différent. Cuando uno es social Les une social, y el otro es menos et social. puis l'autre moins social. Es diferente. Il est différent. Porque el social quiere gente en su casa Parce que social, il veut le monde venir à Kaili. y el no social no quiere gente en su Ça casa. pas social là, pas le monde à Kaili. Entonces, ¿qué hay que hacer? Et bien, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ok, en vez de todos los días gente en mi casa, Eh bien, au lieu chaque jour, monde là, comme moi, una vez por semana, una vez, une fois par semaine. y vienen jugando dominó y se van. Viens jouer domino, après ça, on aller. Amén, hermanos. Amen. Hay que perder un poquito su identidad Vous besoin de perdre une petite grâce dans l'identité. de ambos lados. Tous les débords. Alabanza al Señor. Otra ponencia: Il y a une autre idée. es mejor cuando analizamos el sexo masculino o femenino, C'est là que nous analysons sexe masculin ou bien féminin. pensar tocante eso Pensez au sujet de ça como complementario y no
opuesto. comme un complémentaire, mais pas contraire. Amén. Con otras palabras, L'autre parole, cuando hablamos de este tema, là que nous parlons du thème ça, no estamos pensando que el hombre es opuesto a la nous mujer, ne pas parler que garçon est contraire à femme, non? la mujer opuesto al Ou hombre, bien femme contraire à garçon, hein? pero son Mais complementarios, c'est complémentaire. complementan el uno al otro. Une complémentaire à l'autre. ¿Están de acuerdo o no están de Nous acuerdo? d'accord ou bien non pas d'accord? Nanta, lo que es un falta es un llene. Et ça, une manqué, l'autre là plein. Amén. No son dos cuchillos, pero un cuchillo y un ¿fue aquí el C'est tenedor? pas des couteaux, mais un couteau et une fourchette. Un cuchillo y un tenedor. Amén. Sin el tenedor, fue que sin el tenedor, Sans fourchette là, usted no puede agarrar esa carne on va capable kimber viande là, para et cortarlo. bien pour couper, Complementan. compléter. Así es el hombre y la mujer. Cuando hablamos de este tema, C'est comme ça. Là que nous parlons de thème ça, no pensamos de dos equipos opuestos, pero nous va passer deux équipes contraires, complementamos uno al otro. mais une complémente l'autre. Y último ponencia, Et dernière idée, la falta de comunicación manque de communication. es el motivo principal C'est raison principale de problemas en mayoría de los matrimonios. qui fait qu'il y a un pile problème dans la majorité foyer. ¿Están de acuerdo conmigo? Nous d'accord ou bien pas d'accord? La falta de Manque comunicación. communication. Cuando uno se casa, Les gens mariés, se casó con comunicación. les mariés avec communication. Amén, hermanos. Nunca hay que usar en el matrimonio, Il pas nunca hay que usar en el matrimonio, jamais capable d'utiliser même foyer. pero es lógico. Mariage, c'est logique. Nunca. Jamais. Es la lógica de tu familia. Ça c'est logique famille. Usted tal vez se casa la primera semana, Ou même quand marié première semaine là, esta mujer a la 1 la comida está lista. et femme ça yo manger. Es lógico que todo el mundo come a las 12. C'est logique, tout le monde mange à midi. Tal vez en su familia no. Peut-être dans la famille non. Tal vez en su familia la madre llega a casa a las 12:30 y come a las 1. Peut-être majorité dans la famille c'est à une heure manger. Por eso hay que expresar lo que usted piensa Ça veut dire parler, expresser ça vous pensez y no asumir que es lógico. et bien pas assumer que c'est logique. Amén, hermanos. La comunicación, La communication. lo que hay en tu mente, Ça vous avez une idée là, exprésalo, mettez-le dehors porque las parce parejas que couple là, no son adivinos. yo pas adivine. Amén, hermanos. La comunicación es lo más importante. Communication très important. Es la base del C'est matrimonio base mariage o el motivo de destrucción de los ou matrimonios. bien raison destruction des mariages. Cuando para alabar al Señor. Preguntas. Question. Seguimos. Estamos en la introducción. Cuando Dios creó al ser humano, Là que bon Dieu a créé l'homme, ya lo hemos visto, là nous déjà well, Dios lo creó diferente. bon Dieu créé différent. Amén. Dios lo creó de una manera diferente a la otra parte de la creación. Bon Dieu créé en façon très différente comparé à l'autre partie créative. El hombre se convirtió en un alma viva. Et l'homme ou bien garçon, il vient un monde vivant. El ser humano es el único que Dios creó a su semejanza. L'homme c'est celle lui-même, bon Dieu créé ressemblant à lui-même. El mono no es creado conforme la semejanza de Dios. Macaque pas fait même genre avec bon Dieu. El mono. Macaque. Es una buena español, Ana creola, ¿ven? Hay gente que tal vez parece un poquito a un macaco, pero no son semejanza. El macaco no es semejanza de Dios. Il y a des gens qui fait tant que c'est macaque, mais ils pas ressemblant ni image bon Dieu. Amén. Porque hay algunos estudiosos ahí Il y a une série d'étudiants là, que dicen que nosotros éramos no sé qué, un macaco, ils disent nous sortis depuis le macaque. y con el tiempo nos pusimos más bellos y nos convertimos en ser humano, ¿no? Es Et verdad. puis après temps, vient passer, nous venons bien belle tant que l'homme. Amén, hermanos. El ser humano es la única criatura que Dios bendijo. L'homme c'est celle créature que bon Dieu bénit. Dios los bendijo, está en Génesis capítulo 1. Bon Dieu bénit lui dans Genèse chapitre 1er. Amén.
Y Dios les dio derechos, privilegios especiales. Et bon Dieu ba yo droit, privilège spécial. A ninguno de las criaturas que Dios creó, Dios dio esos privilegios. Aucun autre créature que bon Dieu créé, bon Dieu ba yo privilège ça. Dios hizo el hombre un alma vivo. Bon Dieu fait moun yon âme vivant. Los animales Bête yo, animal yo, tienen alma, yo gen âme, no tienen alma. yo pa gen âme. Pues los que estaban esperando encontrar su gato que murió en el cielo no lo van a encontrar. Eh bien, moun qui a prêté temps pour rencontrer avec château à l'homme venu dans ciel là, ou pas venir avec. Amén. Hay gente que ama a sus animales mucho Gen moun qui tellement aime bête yo, y hay gente que hasta cada año van al sepultero de su animal. No tiene nada que hacer, pero ok, van ahí donde enterraron a su perro. et gen moun pendant chaque année yo aller côté yo enterrer chien yo, Cada loco con su locura, amén. Gloria et al Señor. chaque moun fou gen folie yo. Pero los animales no tienen alma. Mais yon bête, yon animal pa gen âme. Solo usted y yo tenemos Seulement alma, ou même avec moi nous gen y âme, un espíritu yon esprit y vivimos para et siempre. puis nous a vivre pour tout Amén, temps. hermanos. Génesis 2, Genèse chapitre 2, versículo 8. verset 8. Vamos ahí. En nous là, Vamos a ver la creación del hombre. en nous ouais créatif l'homme. Génesis 2. Alabanza al Señor. Genèse chapitre 2, Versículo 7. verset 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Laisse ça, Seigneur, bon Dieu, prend poussière, terre, li fait un homme, li souffle dans tout né homme là, pour le bali la vie, et puis homme là vin vivant. Amén. Dios tomó tiempo Bon Dieu prend temps para formar al hombre. pour former homme là. Lo tomó de la tierra Li fait dans poussière. y formó un muñeco de lodo allí. Li fait un poupée la boue là. Tal vez tomó agua del río para formar ese lodo, Peut-être qu'il prend de l'eau rivière pour te former la boue, o tal vez usó su saliva. ou bien peut-être il te fait avec caché dans bouche. Espero que usó su saliva porque es mejor que el agua del río, ¿no? Moi espérer qu'il fait avec caché parce qu'il est plus meilleur que rivière. Y le formó Et puis il formé, y sopló de su propia vida il souffle propre la vie en el hombre. dans homme là. Alabanza al Señor. Amén. Y cuando esa vida entró en el Et hombre, bien là que la vie ça rentré dans homme là. ese Espíritu de Dios, que es el aliento que Dios sopló en él, Et sauf que bon Dieu souffle dans lui-même là, que vino a ser el Espíritu del hombre, livre qui vient retourner l'esprit de l'homme là, no es el Espíritu Santo. c'est pas Saint-Esprit bon Dieu. Entiéndelo bien. Comprenez-moi bien. Amén. Ese aliento se convirtió en el Espíritu del hombre, Eh bien, sauf ça qui vient tourner l'esprit de l'homme là, y cuando ese Espíritu se tocó, encontró con ese lodo, là que l'esprit ça allait toucher avec la bois, ahí nació el alma, et puis c'est là l'homme là vient fait, que es la comunicación entre lo natural y lo espiritual. qui c'est communication entre la naturel avec le spirituel. Amén, hermanos. En el versículo 8 Dans verset 8 là, dice ahí que Dios plantó un huerto. il dit là bon Dieu fait un jardin Éden là. En el sexto día Dios creó al ser humano, Dans 6e jour, bon Dieu créé l'homme. como lo hemos leído en Génesis 2:7. Tant qu'on lit là dans Genèse 2, 7, Habla de la especialidad, cómo Dios lo formó. il parle de spécialité, comment bon Dieu formule. Adán vivió un tiempo en el huerto, Adam vive un temps dans le jardin Éden là, amén, y él tenía como tarea para cuidar del huerto. et puis il a gagné comme devoir pour te prendre soin du jardin ça. Y él tenía que dar nombre a todas las cosas Il dit que non dans toute bagaille en el huerto, qui dans le jardin, a todos los animales, toute bête yo, amén, los árboles, et pied bois yo, él tenía que dar nombre. il dit yo non. La mente de Adán Mémoire Adam, era peor que una computadora, hermanos. il était plus mal que un computer frère yo. Pues su tarea era Et bien devoir là c'était cuidar del huerto prendre son jardin y dar nombre a todas las cosas que ha creado. et puis toute bagaille bon Dieu te créé ou non. Alabanza al Señor. ¿Y cuánto tiempo vivió Adán en el huerto? Combien de temps Adam te vivre dans le jardin Éden là? ¿Quién sabe eso? Qui laisse monde qui comme ça?
¿Nadie? Personne? No lo sabemos, amén. Nous pas connaît. Hay un predicador que hizo muchas asunciones Il y a un prédicateur qui fait un pile assumption yo. y concluyó que Adán y Eva vivieron como unos 29 a 100 años en el huerto, Les jeunes que Adam avec Ève yo te vu 90 pas 100 ans dans jardin là. pero no sabemos, no tenemos prueba exacta. Hay que asumir ciertas cosas Mais nous pas une preuve exacte, nous assumer on sait des bagailles para deducir eso. pour nous capable joindre pour nous dire ça. Dios creó a Adán con emoción Bon Dieu crée Adam avec émotion. y esas emociones producen necesidad. Émotion ça a produit nécessité. La primera emoción que Adán sintió Première émotion Adam a senti, es en Génesis 2:18. c'était Genèse 2:18. ¿Quién me lo puede leer? Qui laisse pas lire? Aquí sí puede usar. 2:18. ¿Quién me puede leer? 2:18. Hermana Wendy. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Il dit dans le verset 18 là, Seigneur, bon Dieu a dit encore, ça pas bon pour l'homme là rester pour compte lui. M'a fait un l'autre monde sembler avec elle pour l'aider. Amén. Pero más adelante, Et puis devant, Dios dijo que todo lo que hizo era bueno en gran manera. bon Dieu dit tout ça le créé yo était bon. Pero en el 18 Mais dans 18 là, dice que no es bueno que el hombre esté solo. il dit ça pas bon pour l'homme là rester pour compte lui. Pues la primera necesidad de que vino de la emoción de Adán Et puis première nécessité qui devient dans émotion Adam, era soledad. c'était pour compte lui, était pour compte lui. Estaba en el huerto, Il était dans le jardin, un lugar ideal, il y a une place tenía idéale. contacto con Dios, Il y a contact avec bon Dieu. pero veía que todos los animales tenían su pareja, Mais il dit ouais tout animal yo gen pareil yo, pero él solamente no tenía. mais celle lui-même qui pas de gain. Amén. Veía la vaca hablando con el toro, Il dit ouais ben faut parler avec un taureau. no el vaco, amén, el toro. Amén, hermanos. Amen. Uh. Oh. Pero para él nada. Mais pour lui-même rien. El perro era su buen amigo, Et chien était bon ami, pero no podía comunicarse con el perro mais pas capable de communiquer avec chien. y se sintió solo. Il était senti pour contre lui. Amén. Dios hizo el hombre un hombre social. Bon Dieu fait un homme là un homme social. Necesitaba compañía, Il a besoin de compagnon, compartir su vida. partager la vie li. Por eso Dios le dio Eva. C'est peut-être ça bon Dieu bali Ève Hermanos varones, et monsieur frère. por eso Dios te dio Eva. C'est peut-être ça bon Dieu ba ou Ève. No solamente para cocinarte y lavar tu Non ropa, seulement pour faire manger pour laver radeau, pero para cumplir también con una necesidad social que nosotros tenemos. mais pour accomplir la nécessité sociale que nous gagnons. Amén, hermanos. Y en el tiempo de hoy todavía vemos que el hombre tiene esa necesidad Et puis juste dans le temps je dis à nous que l'homme gagne nécessité ça. de compartir con su esposa. Partager avec madame li. ¿O no? Hermano Julio está aquí Et frère Julio qui là, y toda la noche va a su casa a dormir solo. toute soirée il y a la caille pour compte lui. Me imagino que cada noche piensa en su esposita allá en San Domingo. Moi imaginer moi chaque soirée la pensée de madame et l'autre bord. ¿O no? Y cada uno que tiene su esposa allá también. Et chaque nous là qui est madame là-bas tout. Porque se casó para compartir. Parce que nous mariés pour nous partager. Porque el hombre es un ser social. Parce que l'homme là c'est un être social. Amén, hermanos. Por eso Dios instituyó el matrimonio. Pour ça bon Dieu mettez mariage. Porque el ser humano ve que hay esa necesidad, Parce que l'homme qui a nécessité ça, pero hay que cumplir con esa necesidad conforme a la palabra de nous Dios. devons accomplir la nécessité ça selon la parole de Dieu. Si no, va a salir mal. Sinon ça va pas sortir bien. Y Dios instituyó el Et matrimonio puis bon Dieu mettez mariage para así poder formar una familia. Comme ça va former une famille. Y para así recibir, experienciar el amor de los que nos rodea. Et comme ça va recevoir et faire expérience de l'amour de ça qui entoure nous. El matrimonio no siempre es para soledad. Mariage c'est pas tout le temps c'est une solution pour solitaire. Soledad. Solitaire. Soledad. Soledad solo. Siliboso. C'est pour compte lui. Amén. Solitaire, está un ende que no tiene pareja. Ah, me dice sí, me dice soledad. Está un ende. Pour compte lui. Ok, por contra. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Amen. Entonces Dios, a veces en el matrimonio, Gade parfois dans mariage, uno está casado, yon moun marié, se siente solo li sentit pour compte li o sola. ou bien pour compte. ¿No le ha pasado a veces Ça pas compte pas il y a des fois, que tal vez el hombre esté, pero es igual que no esté? il y a parfois non nan li là, c'est pour qu'il pas là. A veces ni siquiera está. Il y a parfois ou pas même là. A veces también la mujer. Il y a parfois c'est femme nan tout El hombre se siente solo. parce que non nan li sentit pour compte li. Porque la mujer cuando llega a casa, Et femme nan qui arrive la caille, todo el día está hablando con sus amigas. pendant toujours elle parler avec 100 000. Amén. Y no tiene tiempo para el hombre. Il pas gain temps pour homme là. Uno puede sentirse solo en el matrimonio. Yon moun qui sentir pour compte pendant ou marié. Uno a veces, en medio de mucha gente, se puede sentir solo. Il y a des fois un moun au lieu en pile moun qui sentir pour compte. Amén. Y así también en el matrimonio. Comme ça tout dans mariage là. Es deber de nosotros C'est devoir nous que formamos la familia former famille hacer lo máximo on fait maximum para quitar estos sentimientos. pour nous être sentiment ça yo. A veces hay hijos que se sienten Il solos y a parfois un petit moun qui sentir pour compte yo en una familia dans une famille porque los padres constantemente están ocupados con sus propias parce cosas que parents constamment occupés avec propres affaires yo. y no sacan tiempo para los hijos Yo pas jouer un temps pour petit moun yo. y no lo llevan ni siquiera porque aquí en Bonaire ¿qué se pueden hacer los jóvenes aquí en Bonaire? Et parce que ici dans Bonaire, qu'est-ce qu'on va faire avec jeune dans Bonaire? Yo no sé, para mí nada, Moi pas connais pour moi même rien. solamente nadar y pescar. Seulement à nager, à la pêche. Entonces usted tiene que hacer, ¿cómo le dice? Lo esfuerzo Eh bien, au moins besoin faire un effort para la armonía en la pour familia, gagner harmonie dans la famille. para el esposo, la esposa, Laisser à madame là los hijos, testimonio hacer algo. pour faire un bagaille. Amén. Todo el día trabajo, iglesia, casa, trabajo, iglesia, casa. Eso es mi vida, sí, pero trabajo, iglesia, casa. Chaque jour l'église travaille caille travaille l'église Saca al esposo un día a pasear et retirer monsieur avec madame dans un jour pour nous faire un cairo. y lleva a los hijos al mar o no sé Aller qué avec que hay tout le aquí. monde bon la mer. Amén, hermanos. Es nuestra tarea C'est devoir nous de crear un ambiente on en crée la une familia ambiance dans la famille. donde no haya soledad, Côté que pour pas pour pas pour compte li. donde no haya tristeza. Côté que pour pas gain tristesse. Amén, hermanos. Estar allí uno con el otro. You là une avec l'autre. También en la iglesia uno puede sentirse solo, Même si on dans l'église on va se pour compte. ¿o no, hermanos? Todos quieren atención. Bueno, Tout le monde veut attention. yo quiero atención, usted quiere atención, usted quiere atención, usted quiere atención. Moi voulais attention, vous voulez attention, vous voulez attention. ¿Quién resta para dar esa atención que queremos? Qui laisse qui rester pour jouer bonne attention ça que nous voulons. ¿O no, hermano? Muchas veces queremos atención, pero no damos atención. Il y a parfois nous voulons attention mais nous-mêmes nous pas bailler attention. En esa iglesia no tienen amor, no dan atención. Eh bien parfois nous dit que l'église pas gain l'amour bailler attention. Son esos mismos líderes que tienen que evangelizar, limpiar la iglesia y dar atención. C'est toujours même ça qui évangéliser, nettoyer l'église qui baille attention. Lo que usted siembra, Ça que vous semez, cosecha. c'est ça vous récoltez. Si da atención, Si vous baillez attention, recibirá vous atención. allez recevoir attention. Si da amor, Si vous baillez l'amour, recibirá vous amor. allez recevoir l'amour. Si da Si atención, vous baillez attention, usted va a recibir vous atención. allez recevoir attention. ¿O no, hermanos? Así en el matrimonio también. C'est comme ça tout dans foyer. Sentir soledad, Sentir pour compte tout. a veces en la iglesia Et también. parfois même dans l'église là. Y somos nosotros C'est nous-mêmes que tenemos que encargar qui besoin en charger para quitar ese sentimiento. pour éviter sentiment ça. Amén. Tenemos que pedir a Nous Dios devons demander bon Dieu para ser sensible pour nous sensible para los sentimientos del cónyuge, pour sentiment l'autre pareil là. para ser sensible de los sentimientos de los hermanos que vienen acá. Pour nous sensible pour sentiment l'autre fois qui vient là yo. Amén, hermanos. Siempre hay en la iglesia unos que son más fuertes Toujours dans l'église il y a un qui est toujours plus fort, y otros más l'autre débiles. là plus faible. Y los más fuertes tienen que pedir a Et Dios ça qui plus fort besoin demander bon Dieu esa sensibilidad sensibilité ça para detectar el hermano pour détecter frère o hermana ou bien sœur que está en soledad qui pour contre lui y no sabe cómo pedir ayuda. pour lui par contre comment pour demander aide. Amén, hermanos. Dar atención uno al otro. Bah une à l'autre attention. A veces dar atención Il y a parfois bailler attention. es un regalo más grande que uno puede dar al otro. C'est un cadeau plus c'est un plus gros cadeau une fois bailler à l'autre monde. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Si tienen algo que añadir, me levanta la mano. Si vous avez quelque chose que vous voulez dire, vous voulez faire. Vamos a la creación de la mujer. On va aller dans la créative femme là. Alabanza a Jesús. Y si no está de acuerdo, Et si vous pas d'accord, hay que decirlo acá vous besoin de dire ça ici à là para explicar. pour nous expliquer. Amén.
Pero no vaya a casa a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo. Mais pas aller la caille pour dire, moi pas d'accord avec ça pasteur a dit. Dilo acá y lo podemos explicar. Dis là, nous capable expliquer ça Amén, porque mi español no es tan bien. parce que espagnol moi pas trop bon. La mujer. La mujer fue creada para complementar al hombre. Femme là t'es créé pour te complémenter l'homme là. Amén. La palabra de Dios dice Parole bon Dieu dit, que Dios le preparó al hombre una ayuda idónea. bon Dieu te préparé pour garçon yon aide. ¿Qué es una ayuda idónea? Qui ça qui c'est yon aide? ¿Quién me puede decir qué es una ayuda idónea? Qui est-ce qui va dire ça? Una ayudanza adecuada, hermana. Yon aide adéquat. Amén. Porque el hombre no se sentía completo. Parce que l'homme là il pas senti complète. Aunque tenía todo, Même s'il a tout bagaille, pero no se sentía completo. mais il pas senti complètement. Le faltaba algo. Il te manqué un bagaille. Y Dios dijo, Bon Dieu dit le falta la mujer. il manqué femme là. Amén. Pues la mujer fue creada Eh bien femme là t'es créé para así el hombre puede ser feliz pour l'homme là capable errer y completo. et puis complète. Varones, ¿ustedes son felices y completos? Monsieur yo, ou errer ou complète En esta mañana, matin con ese propósito, avec bisa alabanza al Señor. Con ese propósito, avec bisa Dios creó a la mujer. bon Dieu créé femme là Porque al hombre le faltaba parce que l'homme là t'es manqué. su pedazo de carne. Et Amén. petit morceau col Shelly. Esto era la primera necesidad de Adán. C'était la première nécessité Adam Llenar su soledad. pour il était rempli quand il était pour contre lui. Pues Eva Eh bien Ève fue creado il était créé primeramente premièrement para llenar la soledad de Adán. pour te plein celle Adam. ¿Están de acuerdo? Hermanas, ¿están de acuerdo? Est-ce que nous d'accord? Que Eva Que Ève fue creado était créée primeramente premièrement para llenar la soledad de Adán. pour te plein vide Adam qui était pour contre lui. Amén. Cortaba las uñas a Adán. Côté zone Adam. Il était côté zone Adam. Amén. Limpiaba sus orejas y Adán se dormía así. Pendant Adam dormait, il nettoyait les oreilles. ¿Están de acuerdo, Eva? Ou d'accord Ève? Las caras se pusieron serias. Et figure bien sérieux. Pero esta es era la primera función que Mais c'est Dios ça creó que- a la mujer. C'est ça que les premières fonctions pour Dieu par les femmes là. Está ahí. Il est là. No es bueno que el hombre esté Il solo. n'est pas bon pour un homme là rester pour contre lui. Alabanza al Señor. Le haré ayuda idónea. Il va parler une aide adéquate. Alguien que puede cuadrar, Il y a un bagage qui d'accord, entender al hombre. qui comprend l'homme là. Entonces tiene que ser de su misma clase. Vous avez besoin de dire la même classe là. Se puede tomar de su propio ser. On peut prendre même col là. Ok, hay que sacrificarse. Arrancó ¿cómo se llama eso? Una costilla. Eh bien, il était un zocote. Por eso era Eva hueso de sus huesos, C'est peut-être ça, Ève c'était carne de su carne. zocote. Amén. Adam. Con la et puis primera Shelley. función Et avec première fonction de quitar la soledad. pour te wete vide là qui te gagné. Por eso cuando nosotros nos Nous convertimos, ça même nous convertir. ya las hermanas no ven telenovela más, Eh bien, c'est à eux qu'on dit là, ils pas capable chita ouais, regarder nouvelles encore. porque es una gran tarea para atender al varón. Parce que c'est un gros devoir pour entendre avec des voix non là. Y no es fácil. Il n'est pas facile. Eva tenía que comunicarse con él Et Ève devait communiquer avec elle. de una manera abierta, Une façon l'ouvrir, de una manera íntimo. une façon intime. Tiene que haber esa comunión. Il besoin de communion ça. Amén, hermanos. Eva tenía que comunicar con Adán Ève devait communiquer avec Adam sobre toda clase de temas. sur toute classe de thèmes. Hay iglesias Il y a l'église yo, que dan a la mujer un rol, un papel así. qui va mesdames yo un papier comme un wall. La mujer, sí, la mujer no es inteligente, Mesdames yo qui pas yo pas intelligent, no puede ser llamado. yo pas capable gagner appel. Cuando hay discipulado en algunas iglesias, Les que estudio para ser discípulo, ser líder, gain étude pour venir leader,
En esas iglesias las mujeres van en la cafetería a conversar, tomar café, porque para eso son buenos. Eh bien, dans le genre de l'église, ça yo dit que mesdames besoin aller dans la cuisine, elle fait café, elle boit café parce que c'est ça qui bon pour yo. La mujer es igual de inteligente con el hombre, Femme là, li intelligent même gens avec l'homme là. a veces aún más, Il y a parfois plus toujours. a veces, ¿eh? Il y a parfois. ¿O no, hermano? No hay diferencia en eso. Pas de différence dans ça. Dios no hizo a Eva con mente inferior a de Adán. Bon Dieu pas créé Ève avec une mémoire indifférent à Adam. Amén, hermanos. Es el mundo con el tiempo puso eso en la mujer que tú no puedes. No. C'est le monde pendant temps passé et puis il dit ah, elle pas capable ça. Non. Eva tenía que comunicarse tocando toda clase de tema con Adán. Ève devait se communiquer, soit faire de toute classe thème avec Adam. Espiritual, Spirituel, intelectual, intellectuel, emocional, émotionnel, física. physique. Tenía que comunicarse con Adán. Il devait se communiquer avec Adam. ¿O no? Adán no podía decir, yo voy a conversar esto ¿con quién? Adam pas capable de me parler ça avec Achilles. No había otra gente ahí. Pas de l'autre monde là. Amén, hermanos. Según el teólogo San Agustín, Selon un théologue Saint Augustin, si Dios quería que Eva sería esclava de Adán, si bon était voulu pour Ève être esclave Adam, como en los países orientales, tant qu'un pays oriental yo, que la mujer no tiene ningún valor, que femme yo pas aucun valeur. usted tiene que hablar, no tiene. Yo hablé una vez con una de esas personas de allá Une fois me parler avec une monde ça bien loin là-bas. y me dice que las mujeres son un demonio, Il dit moi que mesdames c'est démon yo. por eso tienen que cubrirse completamente. Tu veux besoin couvrir tout complètement. Y dice, entonces usted se casa con un demonio entonces. Moi dit eh bien vous mariez avec un démon alors. Se casa con demonios. Vous mariez avec un démon. Si las mujeres desvían el hombre, Si oui parce que femme li dévier garçon. amén, aquí no tenemos esos pensamientos, amén. Ici là non pas penser ça yo. Si Dios quería que la mujer sería esclavo, Si bon était voulu pour femme un esclave, hubiera sacado un pedazo de hueso de su pie, il est capable pour être un petit morceau dans zo pied Adam. quitar uno de esos 10 dedos y hacer a Eva de su pie, Ou amén. bien était yo dans 10 doigts ça yo créer Ève. Pero Dios le sacó de aquí, de su costado, Mais bon Dieu était un zo côte, un lugar de protección, une place de protection, un lugar cerca del corazón une place qui près cœur para amar a la mujer, pour le remettre femme là. para tratar a la mujer como una princesa, Pour amén. traiter femme là comme un prince. une princesse. El hombre y la mujer Et homme là et femme là tienen que comunicar con otro doivent communiquer une à l'autre sobre todo tema, sur tout thème, sobre todo nivel. sur tout niveau. Tienen que comunicar, Je dois communiquer amén, y compartir et puis partager para así aportar a la armonía y la unidad en el hogar. comme ça capable apporter une harmonie, une unité dans foyer. Amén, hermanos. Solamente haciendo así Seulement pendant faire ça, se van a sentirse completo en el nous matrimonio. avons ça complètement dans le mariage. Hay que comunicar. Nous devons communiquer. Amén, hermanos. La mujer no puede llegar a casa. Et femme doit arriver la caille. Amor, L'amour. ¿de quién es ese carro? Et pourquoi imagine ça est Mío. pour moi, La compré ayer. m'acheter là hier. Oh, Oh, o el hombre no puede llegar a casa. et on ne va pas arriver la caille. Ah, entré a casa equivocada. Oh, no, es mi casa. Oh, c'est la caille moi. Amor, ese set de sala, ¿de dónde vino? L'amour salon ça quand il sorti. Ah, lo compré. Ça la manger ça quand il sorti, moi acheter. Oh, hay que comunicar. Nous devons communiquer. Ah, está tocando esas cosas. Même au sujet des bagages ça yo. Amén, hermanos. ¿Cómo? Es una sorpresa. C'est une Ahora surprise. sí, era un regalo para la mujer. C'est un cadeau pour femme là. Alabanza a Jesús. Amén. O lo compré para usted, amor. Oh, moi acheter pour mon amour. Pero yo no quería eso. Même pas ça. Alabanza al Señor. Hay que comunicar, hermanos. Nous devons communiquer frère Samuel. Es muy importante la comunicación Il est très important la communication en el matrimonio. dans le foyer. De lo más mínimo Mais plus minime, hasta lo máximo. le maximum. Hasta lo que se va a hacer en esta semana. Ça que nous allons faire dans la semaine ça. Amor, mira, si este sábado tienes planes para conmigo porque tengo una cita con tal. Et l'amour que pour semaine samedi ça, nous avons un rendez-vous avec tel. Amén. No que llega a la 1 y dice, bueno, me voy. C'est pas là il est arrivé bon, moi aller. ¿Para dónde vas? Qui compte pas aller? Oh, no, tengo cita con tal. Oh, yo pensé que usted iba a estar. Non, moi rendez-vous. Moi pensais au cap là. Hay que comunicar. Nous devons communiquer Usted ya no vive solo parce o que vous ne pas sola. vivre pour compte. Amén, hermanos.
Bueno, para alabar al Señor. La institución de la familia. Instruction de la famille. ¿Hay alguien que tiene algo que añadir? Est-ce que y a un monde qui a un bagage à dire? Estamos aún en la parte general. Vamos Jusqu'à dans la partie générale là. más en detalle después. Amén. Una de las maneras, Une façon ça yo, dimensiones tension yo, de comunicación que Dios creó para el hombre y la mujer, de communication bon Dieu créé pour garçon avec femme là, una de las maneras une façon yo, era la física, c'était physique là. la unión sexual entre el hombre y la mujer. Union sexuelle entre homme là et femme là. Fue establecido por Dios. C'est bon Dieu qui était établi ça. Y cuando uno escucha eso, Dès que vous entendez ça, ¿qué va a decir el pastor? qui ça passe avec le dialogue? Amén, hermanos. Amen. El ser humano ha corrompido Et l'homme corrompu, la sexualidad la sexualité, con fornicación y la adulterio, fornication et adultère. que para nosotros, Que pour nous-mêmes, cuando solamente se pronuncia esa palabra, que c'est malade que nous prononçons parole ça, pensamos que es algo mal. yo pensais c'est un bagage qui pas bon. Pero fue Dios quien creyó eso. Mais c'est bon Dieu qui t'a créé ça. Es algo bueno, C'est un bon bagage. es algo normal. C'est un bagage normal. Amén, hermanos. No dicen amén, On va dire amen. pero es así. Mais c'est comme ça. El mundo lo corrompió, C'est le monde qui corrompt ça. lo hizo algo feroz, Yo, il fait un bagage laid. algo Un terrible, bagage terrible. pero fue Dios quien lo creyó. Mais c'est bon Dieu qui crée. Es una manera, C'est une façon yo. una de las maneras, Une façon una yo. dimensión de comunicación en el matrimonio. Une dimension de communication de voyage. Amén, hermanos. Muchas veces Plusieurs fois, las parejas usan esto et pareil, yo utilise ça para solucionar sus diferencias de opinión. pour solutionner différentes opinions là. No lo hagan. Pas fait ça. Tienen un pleito, Yo complètement, no han conversado tocante eso, je pas parler de ça, pero les comienzan a besar mais yo commencé y terminan en la cama. Y terminan en la cama et terminer sous cabane. y piensan que en eso solucionó el problema. Et puis on No, pense que c'est dans ça qu'on va solutionner le problème là. al contrario. Au contraire. Si sigues haciendo así, Si on continue de faire comme ça, estás poniendo un estigma sobre la parte sexual. on va mettre un bagage qui est plus grave sur la partie sexuelle. Usted lo relaciona con problemas solamente. On va relationner seulement à problème. Los problemas hay que solucionarlos hablando, argumentando, no en la cama. Problème là, il doit solutionner par parler argument, mais c'est pas sous cabane. La parte de la cama es una manera de comunicación, pero expresar amor. Partie sous cabane, c'est une façon de communiquer, mais c'est avec l'amour. Cuando la comunicación está mal, La communication n'est pas bon. uno tiene que el deseo de dormir en la misma cama con la persona. Y menos Ou capable même pas gagner envie pour dormir sur même cabane avec mon ami, mais moins toujours tener intimidad. ¿O no, pour hermanos? arriver dans intimité avec lui. ¿O no, hermanos? No voy a indagar, está nervioso. Esta comunicación Et communication ça, mantiene la existencia de la raza humana, li kembe existence race humaine. pero también es parte para la plenitud del matrimonio, Mais même genre tout c'est partie plénitude des foyers. de la unión del matrimonio. Union mariage, Es necesario. li nécessaire, Amén, hermanos. Es li necesario. nécessaire. Escucha solamente varones. Hermanas, es C'est necesario. li nécessaire. A veces, no digo que aquí, a veces, Il y a parfois antes del matrimonio, longtemps avant mariage, están locos. yo faux, Amén. Casi van demasiado lejos. presque arrivé trop loin. Y cuando se casan, Mais là yo marié, no, cabeza. non. ¿Qué tiene que ver la cabeza con eso? No hay que usar la cabeza. Ce qui te fait mal, ça pas gagner rien avec bagaille comme ça. Oh, no, es que hoy Non, c'est parce que je dis. ya no quieren. Là, il pas voulu encore. Es algo muy importante en el matrimonio. Très important dans le foyer. Y pasan las Il semanas passe une semaine, y no hay esa pas armonía gagner harmonie para crear el pour ambiente. créer ambiance là. Si usted ve los animales, Si vous êtes bête yo, amén, el macho siempre tiene que hacer muchas cosas. El pavo real, Pois, el que tiene, abre su... Paul, ça qui gagne zeli. Zoan? Ah, zoan. Nos van. Pois, que abre, y ahí coloca, abre su... Pas oui, son bête li, on oiseau qui en pile couleur et puis gosel. Pan, ok. Que son pan a creole. Non, pan. Amén, hermanos.
Yo siempre creí que ese que abre todo su ala así bonita, ese pavo real, Moi, j'ai toujours quoi que ça qui ouvre, c'est les belles comme ça, c'est pas. yo creí que era la mujer, Moi, je crois que c'est lui-même qui est femme, non? pero es el macho Mais c'est lui-même qui est garçon, hein. que hace todo eso. ¿Ah? Il toujours fait chelbert. ¿Cómo? La mujer no tiene color. Et puis, femme n'a pas de couleur. Amén. El macho tiene que ser el conquistador. Et monsieur, c'est lui-même besoin qui comment pour le prendre. Y el pavo no llega así y salta sobre la mujer. ¿Ya? Et puis, il n'est pas arrivé pour le dire. Abre así. Mais il ouvre zèle. Amén. Y después viene. Il ouvre zèle, il a fait chelbert. Amén. Para conquistar. Pour le capable de prendre et femme ça. ¿O no, hermanos? Así también tiene que ser el C'est matrimonio. comme ça doit être tout dans le mariage là. Amén. No, yo poco cerrado, pastor. No. Cultívalo. Vous besoin cultiver ça. Hermano. Exacto. Amén. Eso es parte muy importante del matrimonio. Ça c'est partie très importante dans le foyer. Amén, hermanos. Y hay matrimonios que tienen vergüenza de hablar uno con otro ante eso. Il y a un foyer qui a honte pour parler au sujet de ça, il y en a l'autre. Y menos aún el pastor toca ese tema en la iglesia, Et moi, c'est toujours là qui passe toucher thème ça dans l'église. en el altar de Dios. Devant l'autel, bon Dieu. Fue Dios quien creó eso, Mais c'est bon hermano. Dieu créé ça, frère Msem. El hecho que el diablo corrompió no lo hace algo malo. De fait que le diable a corrompu ça, ça pas un bagage qui mal. Fornicación es malo. Fornication, c'est un bagage qui Adulterio mal. es malo. Adultère, c'est un mauvais La bagage. intimidad del matrimonio no es malo. Dios lo aprueba. Mais intimité dans le mariage, c'est un bagage qui est bon parce que bon Dieu met ça. Pablo dice en 1 Corintios 7 Paul dit dans 1 Corinthiens 7, que solamente uno va a ayunar, là, il va faire jeûne, orar, bien prier, se separa de su mujer. les séparer avec femme. No separar de separar, pero C'est pas séparer, que no haya intimidad. mais pour pas avoir intimité là. Pablo dice, Paul dit, cuando termines de ayunar, là que vous finissez jeûner, únete inmediatamente otra vez. immédiatement encore. Está hablando de una vida sexual diario. La parler de une vie sexuelle chaque jour. Amén. No una vez al C'est mes, pas une fois par mois, como algunos tienen por costumbre. Amén. comme en pile gain, comme coutume. Génesis 1:28, ¿qué dice? Genèse 1er 28, qui ça le dit? Alabanza al Señor. ¿Qué dice Génesis 1:28? Hermana Wendy. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verset 28 là dit, li ba yo bénédiction, li dit, fais petit, fais en pile petit, mettez sous terre, domptez terre, moi pas nous pouvoir sous poisson qui dans la mer, sous oiseaux qui dans le ciel là, et sous toute bête qui vivant cap marcher sous terre. Amén. Y Dios los bendijo. Bon Dieu béni yo. Eran completos ahora. Yo te complète qu'on y a. Tenían todo lo necesario Yo gen tout nécessaire. para ser una familia Pour yo feliz. capable ser une famille errée. Y tenían responsabilidad. Et puis yo te gen responsabilité. Dios le dio una tarea ahí. Bon Dieu ba yo un devoir là. Y aquí vamos a terminar. Là Amén. nous pourrons terminer. Gloria al Señor. La unión entre el hombre y la mujer Union entre l'homme avec femme là, consiste de tres il dimensiones. consiste de trois dimensions. La parte física, Partie physique là, la parte psicológico partie psychologique, y la parte espiritual. partie spirituelle. ¿Están de acuerdo? Nous d'accord? Muchas veces cuando el joven Plusieurs fois les ou jeunes, o la jovencita ou bien un jeune fille ou jeune garçon, va a buscar su príncipe azul il va chercher un prince bleu li, o su princesa no sé de qué color, ou bien princesse, on va connaître qui couleur. se concentran demasiado solamente en lo exterior, Il concentre trop sur ça qui dehors, en la física. dans physique là. Pero esta unión Mais union ça, tiene tres les dimensiones: trois dimensions gain. físico, Physique, psicológico psychologique y espiritual. et spirituel. Amén, hermanos. La unión física, Union physique là, amén, se trata de dos cuerpos físicos il traite de deux corps physiques que van a ser uno. qui pourraient faire union seule. Esto es la unión íntima entre las parejas. Ça c'est union intime entre pareil couple là. Psicológico Psychologique là,
La unión psicológica Union psychologique là, busca para satisfacer ciertos deseos. chercher pour satisfaire une série de désirs. Amor, L'amour, compañía, compagnie, comprensión. compréhension. Amén. Busca esas cosas Il chercher bagay ça yo. que uno no encuentra Yo ne pas joindre en un momento de placer con su mujer o con su hombre. dans moment de plaisir avec femme ou bien homme là. Y en la parte Et espiritual, puis partie spirituelle là, amén, que sin el amor de Dios en nuestras vidas, qui exige l'amour bonté dans la vie non. no sabemos qué es amor. Nous pas connaître sans la personne pas connaître qui ça No l'amour. podemos dar amor. Nous pas capable bailler l'amour. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, Si nous pas gain bonté dans la vie non. vamos a exigir lo que el hombre o la esposa no nos puede dar. Nous pas exiger ça que homme ou bien femme n'a pas capable. Amén, hermanos. Ana demandaba de Alcana Anna te demandé al Cana, un hijo yon petit. mientras Ana era estéril. Pendant Anna elle était stérile. Hay cosas Gen bagay yo, en el matrimonio dans foyer, que el hombre no te puede dar, que homme n'a pas capable ba ou, que la mujer no lo puede dar. femme n'a pas capable ba ou. Usted tiene que buscarlo donde de Vous devez Dios. chercher dans mes bon Dieu. Nosotros necesitamos el amor de Dios derramado en nuestros Vous devez corazones. l'amour bon Dieu versé dans cœur non. Y si tenemos esas tres Si dimensiones, nous avons trois dimensions ça yo, entonces el matrimonio está completo. eh bien foyer à ça il va complète. Hay matrimonios que están basadas más parte en una de esas tres partes. Gen foyer qui base plus dans une dans trois parties ça yo. Amén, hermanos. Entonces hace falta de los demás. Eh bien, il manquait l'autre yo. A veces hay personas Gen fois gen moun yo, que vean una mujer qui ouais une femme, que el hombre lo compra todo. que homme l'a acheté toute bagay. Tiene una casa grande, Li gen un gros caille, tiene carro bonito. li gen une belle machine. Esta mujer tiene todo, Femme nan gen toute bagay. pero aún no está feliz. Mais malgré ça, li pas heureux. Tal vez las mujeres que tienen menos Peut-être femme nan qui est moins là, le dirán a ella, li dit, ojalá yo tengo ese hombre. papi, c'est moi même qui te gen un homme ça, Que ven la parte material. parce que li ouais partie matérielle. Pero tal vez ese aparato que le da todo ese dinero Et peut-être et appareil qui baille toute machine, toute l'argent ça, no le dice ni una vez, oh, eres bonita. et li pas jamais dit oh, ou belle. No está ahí para ella. Li pas là pour même. No le habla. Ou bien pour parler avec. Dar un momento, hermanos, Rive moment frère yo, todas esas et toute cosas bagay ça yo, no le llenan a uno. li pas plein au monde. Es un C'est complemento complémentaire. de diferentes Différentes dimensiones. dimensions yo. Amén, hermanos. Por ejemplo, Par exemple, ¿cuántos varones hay aquí que su esposa está allá? combien monsieur marié qui là et puis madame ni là-bas? ¿No hay más Pas varones? ici. Dos, tres. Deux, Amén. trois. En su caso, Dans cas pour là, están sacrificando on va faire sacrifice, parte psicológica partie psychologique, y esta parte. dans partie ça. Está mandando dinero para allá. On va voyer l'argent là-bas. Tiene abundancia. Yo gagne en abondance. No tienen hambre, Yo pas gangou. pero no tienen amor de esposo. Mais yo pas gagne l'amour monsieur. No tienen amor de Yo padre. pas gagne l'amour papa. No tienen esa Yo atención. pas gagne attention. No está allí cuando la niña cumple 12 años. Ou pas là avec une petite fille c'est anniversaire 12 ans. Cuando la niña se pone muchacha grande. Les petites filles ça devient plus grand. Amén. Pierden todas esas cosas Il bonitas. perd toute belle bagaille ça yo. Amén. La familia entiende Famille vient comprendre. que es para un bienestar Ils ont intérêt. que uno se fue, Ils ont a sorti. pero es un Mais c'est un sacrificio sacrifice. de las cosas bonitas en la familia Belle bagaille dans la famille que usted nunca va a recuperar. que vous pas jamais récupérer ça. Yo nunca voy a recuperar la niñez de mis hijos, ya crecieron. Mon papa jamais joindre encore petite moi qui était petit. Si no he dado a mis hijos suficiente atención y amor, Si mon papa est petite moi l'amour suffit, ya pasó. eh bien ça passé. Amén. Puedo lamentarme. Vous pas Lo que regrettable. tengo que hacer, pedir Dios Vous perdón pas regretter, demander bon Dieu y pardon. seguir, Continuez porque ya pasó. parce qu'il passé déjà. Amén, hermanos. Son momentos en la familia C'est un moment dans la famille. que con esas tres Dans dimensiones trois dimensions ça yo, hay esa il y a armonía, harmonie esa paz. et la paix. A veces hay hijos Mais rebeldes sa petite rébellion porque no hay esa armonía, no hay ese complemento en el hogar. parce qu'il n'y a pas joué complémentaire harmonie ça dans foyer. Y por eso se protestan. C'est peut-être ça, il a testé. Y uno los corrige Dès fuerte qu'il corrige le dit sin pensar. sans penser, ¿Por qué hace eso? pour qui ça fait ça? Tal vez la hija o el hijo mismo no lo sabe. Peut-être même petit fille, petit garçon, lui-même il ne connaît. Tal vez es falta de amor. Peut-être c'est manque l'amour. Tal vez es falta de atención. Capable c'est manque attention. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Preguntas. Question. Hermano.
¿Quién puede reaccionar tocante eso? Qui laisse réactionner? ¿Usted tiene algo otro o quiere reaccionar tocante esto? No, hermana, hermana. Sí, ¿tiene algo otro o quiere reaccionar? Y la hermana le está usted no ve en su rostro, está contando con un sonrisa en su rostro, porque está pensando en lo que su esposo lo dice. La raconter avec un sourire. Amén. Seguro. Pero cómo hace, amén. Pero cómo, para los que están escuchando, su esposo le da, quita cumplimiento en español. Halagos. Amén. Y constantemente. Y eso le hace ella sentirse bien. Pero cómo usted quiere dar atención a alguien, pero está en su teléfono así todo el día. ¿Cómo? Sí, parece que acaricia más el aparato que... ¿Y cómo usted puede decir al cónyuge si hace? ¿Cómo usted le puede decir eso? ¿Cómo? Manda mensaje, P. Usted está ahí, hermano. Gloria a Dios. A ver, el hermano dice, mandar un mensaje para el cónyuge. Hey. ¿Cómo más? Son cosas buenas a veces que uno no sabe cómo atender eso. ¿Cómo más podemos, si es tu esposo o tu esposa? ¿Cómo más? Y siempre está en el teléfono. ¿Cómo podemos decirle? ¿Cómo? Usted lo quita. Usted lo arrebata. Atención. Es una manera, pero hermana Josefina, hermana dice, para que los que están escuchando no saben quién lo dijo, se quita, le arrebate ese teléfono del esposo. Estoy aquí. O sea, ¿qué fue? Estoy aquí. Hermana, después el hermano. ¿Y se van a ese día? ¿Van con usted? Amén. Amén. La hermana dice que cuando va a San Domingo con su familia, con sus hijos, les pide un día sin teléfono, sin nada. Y los hijos van también a esa cita. Y pasan todo un día compartiendo uno con otro. Es que es de una atención, dijo a la familia, no dijo a la esposa, a la familia. Pero quiere dar atención, está allí para... Pero allí donde están, todos están ahí, mandando mensaje o juego, están socializando con otros, pero no lo que están presentes. Porque el teléfono, muchas veces uno socializa, no con los que están en la casa, pero los que están afuera. Está haciendo el trabajo de Dios. Ana Ivana, usted también puede decir, en vez de arrebatarle, ojalá yo fuera ese teléfono tuyo. Ojalá yo fuera ese teléfono tuyo. Papito, c'était moi-même qui téléphone. Qué caricia no recibía. Tendré atención todo el día. Ay, anhelo ser ese teléfono tuyo, amor mío. Es una manera también de decirle a la pareja, dame atención, por favor. Amén, hermanos. Y de verdad, teléfono y tantas cosas han quitado la atención de la gente. Yo con mucha
sabiduría, moi avec un pile sagesse, expresaría moi va expresser mis sentimientos. sentiment. Estoy aquí para compartir con ustedes, Moi là pour me partager ensemble avec vous, pero ya ustedes están en su teléfono. mais un téléphone. Amén. Manera bonito Une façon belle expresar eso. expresser ça. Pueden dejar el teléfono Et quitter le téléphone là, y si son adictos al teléfono lo hacen así. et puis si mettez le téléphone là comme ça, para el soleil pour regarder. ¿O no? ¿Se han conocido? Ese teléfono es una parte terrible hace mi vida también, nuestras vidas. Le téléphone partie qui est plus terrible même dans la vie. Amén, hermanos. Pregunte, más preguntas, Une remarques. question encore, bien suggestion. Pues yo diría a ellos, expresaría de manera sabio mi sentimiento. Eh bien, si je nous-mêmes, on est capable d'exprimer sentiment de façon sagesse. Yo pediría media hora. Dame media hora, vamos a comenzar media hora. Estamos de familia aquí, vamos. Et peut-être on Comment? quitte ça un petit moment. Usted pide un día ya. Amén. Il demande pour un jour. Más preguntas, más remarques. Est-ce qu'il y a une question encore? Vamos a seguir con este estudio Nous allons continuer avec l'étude ça. y vamos a ver los Et puis detalles nous allons voir les détails de la responsabilidad de cada uno. responsabilité de chaque monde. Pero es bueno hacer preguntas, Mais il est bon pour poser des questions. porque mi punto de salida Parce es que point sortir dans c'est un matrimonio perfecto. un foyer parfait, Amén. Y no existe. mais il n'est pas existé. Por eso cualquier cosa que yo digo que no cuadra con su vida puede hacer una pregunta. De ça n'importe ça moi dit qui pas d'accord avec la vie foyer là, on besoin poser question. Porque vamos a decir, el hombre es cabeza de la casa Parce qu'il y a nous ici, nous dans cette tête caille là. y tal vez ¿escuchaste? Il dit c'est moi qui tête caille là. Eso Attendez. es en un matrimonio perfecto, Dans un foyer parfait. donde el hombre trabaja, Mais côté que l'homme travaille, la mujer queda en casa, femme n'arrête la caille, levanta temprano, lever bonnet, le prepara su desayuno, préparer manger. amén, y adiós, y le ve yendo al trabajo, Ayo, y regresa a la casa la mujer retourner la caille encore femme. para lavar, cocinar y preparar la casa para la tarde cuando el hombre llega. Et femme n'a laver, préparer, faire manger pour que l'homme n'arrive la caille. Pero muchas veces, hoy en día, eso no es la realidad de los hogares. Mais plusieurs fois, je dis, ça c'est pas réalité dans le foyer. Hay una necesidad tan grande que ambos tienen que trabajar. Parce qu'il existe tellement gros, tous les deux besoin de travail. Y ahí vamos a ver los detalles, qué hay que hacer entonces cuando la realidad no es perfecta. Et bien c'est là nous besoin aller pour nous aller qui ça c'est réalité les que foyer ali pas parfait. Porque si ambos trabajan, Parce que si tous les deux travaillent, usted no puede esperar el mismo 100%. on va capable de temps même 100%. Y no trabaja porque quiere más lujo, Il pas travaille parce que il pas voulait plus de luxe. trabaja porque si no trabaja no alcanza el dinero. Ou travaille parce que si pas travaille, l'argent n'est pas arrivé. Amén. Entonces hay que echar, pero vamos a ver los detalles, qué sí y qué no. Et nous parlons des détails, qui ça qui oui, qui ça qui non. Porque eso no asuelve a nosotros de nuestras responsabilidades, Parce que ça n'est pas résolvé pour responsabilité nous. pero usted no puede esperar lo mismo. Parce qu'on va capable de temps même bagaille là. La mujer sale de la casa en la mañana con usted Les que femme dans sortir dans la caille matin y ensemble llega, avec vous, y llega en la tarde con usted, arriver dans la caille ensemble avec vous, usted, après-midi, usted sentado ahí con el rostro, et pour rester chita attendre comida. manger. Hein. Pero vamos a ver todo eso Nous parlons de tout ça yo. después. Amén, hermanos. Après. ¿Preguntas? Question? Vamos a estar de pie en esta mañana. Levez camper matin. Gloria a Jesús para siempre. Alléluia. Alabanza a Jesús. Gloire à Jésus. Gracias, Padre. Dele gracias. C'est dire merci. Merci papa. Alléluia. Seigneur. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Y a medida que aumenta. Glorifica su nombre. Maravilloso botar, Senhor. Grande botar, Jesus. Danke Padre Celestial. Danke mi Rei. Danke mi Redentor. Danke Padre Celestial. Alabanza a Dios. Maravilloso Padre. Nos está adorando Oh, nombre, Dios. Señor. Nos está exaltado, Jehová. Sí, Señor. Nos reconoce, Jehová. Botar omnipotente, Dios mío. Botar Dios poderoso, Padre Celestial. Botar Alabanza a presente, Jesús. Dios mío. Senhor, danke aumenta, Padre. Vem palavra preciosa aqui, Padre Santo. Oh, Deus da alabanza glória. a Dios. De cada coração, Padre Santo. Prosperava palavra, Jeová. De cada coração, Padre de la glória. Oh, Deus poderoso. Tu bom controle, Padre Santo. Senhor, bendice na boa Glória a igreja, Deus. Padre. Oh, Espírito Santo. Bota aqui de presente aumenta, Padre. Trata, Jeová. De cada coração, Padre Santo. De cada matrimônio, Padre Celestial. Sí, Oh, Deus Senhor. mío. Toca, Jeová. Toca, Deus, de cada Sí, coração, Jeová. Padre. Senhor, transforma, cambia, Deus da glória. Toca cada coração, aumenta, Jeová. Senhor, danke, mi Rei. Amém, mi Deus. E amém. Amén. Mis hermanos, pueden sentar No capaz de chitar, bien aimé. y mandamos saludos para Aruba.
para Boston, para Italia Amen. y también para Bonaire. Amen. Gloria al Señor, amén. Y Dios sigue bendicionando a mi hermana. Bon Dieu continue bénir frère Maxime yo. Y otro semana bien más tanto ainda. Et l'autre semaine vini plus toujours. No se queden en casa Pas arrêter la caille porque tal vez dije algo que a usted no le gustó. parce que si peut-être me dire bagaille ou pas aimer. Véngase, Vini. vamos a ver detalladamente cada parte. On Amén. va aller en détail chaque partie. Dios que menciona a mi hermana. Bon Dieu